I bet you would dare to say Pepsi. Yes, you better say, obey your word, my own. Some new man in a bear. I'll be for new man in a bear. I'll be for new man in a bear. Oh, yes, you better say, obey your now word, my pay for new man in a bear. You couldn't make you. And you may ye teeny baby. When you are a park, my wife, family, one. And your best shimo, Ubeswallow. Okay. Mame, you say, no question. Me kasati awa me promise Ghanaians say the baby course was social and media ti SAT meeting come 2 o'clock here no kwase me yeduma on say aggressive ye yanko for interview and amama break here me dia bai me tia adofo nyina wo twedi ampo Nyankopon basa yi adom no enyum ne ye oda oh nice one. Me tia obi bia me tie for my fellow Ghanaians, like I'll greet everybody you are watching me now. My fellow Ghanaians, you know there's something happening in social and media. My fellow Ghanaians, today I promise, say I'm come to talk 2 o'clock. I come to talk. Now we me can say badwemba na ekase. Somebody badwemba come di ho. Somebody badwemba e come di ho. Me a nation actor. Na se wudi din nation to ho so a ese emfaso ebaso ema wo man no. Sebi yasom ya ye adwuma se wo man se Ghana ya ye adwuma bebre ade ama friend say obia na ade ba ko ne se before that adwaye nsuo bedos no na Johnson ka ho ntimo amo ha sebi ebia montame modome se ka motame aka munya bre ma me mehwe me motame aka munya bre e ma me e mehwe me ba modom nti munya bre ma me e behwe me eni tuna mpemfo nyansem no ye se obi dware
na so we naked obi dware na bodamfo koyi ne ntoma na wa ohunu se wadwene mu da ho no sebi udimika aid na chief for naked na no bodamfo no hyentade a hwan ne yebeka se wabodam ti se wobetumi afolo me wo ha na se wo hwe me wo ha na se wo taa me wo ha de a o ya ye mistake because the ohunu se woni nyansa no a wagimi no wanya bra wo hwe me wo ha etimi da wase se wo de obre amame sebi mpemfo se tamadwaye nsuo bedoso no na jonso eka ho mekasa me address asembi na me address so ampa nipa bebre frame Kwaku adana nkofo bi di watem nkofo di watem ma me ba me de ba social media ne me beda nkofo bi ase na masapa nkofo bi achew me beda mpanyfo bi ase na masapa nkofo bi achew wona Medikal pa o machew me maame fo ene me papa fo ne me namfofo ene me fansa omodomi me de omo na campus ye me mentee because me nhwe wom fake account nanim omo ye adwuma bi sama me omo asa bie mame pikiko be ma fela yes Farmer or says, "Yeah, mommy. Why? Kwaku Manu, ne frame me. Ne frame me. Why? Would you have frame me? Okay. On your man, why? Na me patcho me. Me kwa de minti. Na ni made ba kwa Nyanko pon hira me wo ho ne say. Me de wo be ye adwuma but na nim se wo ye adwuma mame. Me de wo be ye adwuma. Sa na Nyanko pon aye me. De bia wo ma wona wotan me be ye me nko a. Omo time be ye me nko a de odome de oda so ye me dofo ti kodwantwetu no bi wo se awurade ma de otame ntiase na mom awurade nhira nipa a wodome ti asem yo nipa wotame aye onipa wotame mesira ntiase ma wo nipa wotame kodwantwenu no aye nipa wotamie misra tiasie mawo no oba ha nipa odomie misra nshira mawo enti de wotam ne de misra tiasie de mano na mom de odome de nyansa na ekasa no nyansa ena ekasa nation actor adwene mu do ena me ekasa tie me adom because misre unyame se de bia ono mo me nyansa ye de nipa kasa me ma me kontokwa da bi anokwa de antete me sa nyesa na Ghana fo ni me ya antete me sa na de obi aka bi aye ana eye no so amoye me no emu aha dodo because a bit me screen no de asene me na obi kura atwa baby de asene me se Kwaku hwese ya creative fake account bi a wo she Africa way blue one bi ye de omode ma comment e wo page na se mse bra mo nye sa adwuma ni nyina mame yesu ni adwuma ya abonsam ye de e ba opa mo nye mame because me page am use nyina wo wiase e de me kasa so no different Facebook account na ko hwesa account no kwa ya block ye private one ni pa de chat untimi nkomumpo na emom no de tie ni mesre adofo a ono na me pa ma chew no madofo a eno ma ha ma mo frame no me pa ma chew mo fa nche me wate ne mpemfo sa do na ewura nkase mu ayede ehun obetwe na ade but ehun betiti sebi me mebo obi edi wo ha but me nua keto na me betia no eye kasa na me beka no me tia no onsons ni wiase dipanyina but me kan nso no wa ma nani aba ho so ama watimi abe papa na chew de a na ese efa bi no me be source no eye but memma akura keto abi ti o hwe animonyam o te sentoma o se wani monyam pa on wo te se bodamfo nipa wani monyam epa wo te se bodamfo obi amu ebi asem bi baba kwan ya obefa so se no korada ho ma obefa kontompo so ade abeyi asem bi ano no ema nipa bi a wo hwe obi a wo da agide ma wo se abla yi na sister yi si wo sosa
And so said the Kwaku Manu became no crew. But I said he was because said the Wayakoda 2. This year Nipani Bebre Nikutana say, ye be Kwaku Manu dear dinatama na Nidiaba form. Me pacho, I dare crown from Yama form. I dare ne kasa on, ne who papa. Ye cut ye 2 me 1 in some more, nay, are there. Evangelists are there, but when you're evangelists, but a dear different. None in some more do. I dare some more do. Or cast some 2 me a dear some letting, no more do. But me Matasia, ya there. Emma about Facebook on a pa, or Beria, a Benry, or where you quote me, Jabby, a bayan will came inside the call. Moment ya woke up or come and was some. Nyanko point to the mission. Maminka, Mamindia dance away. Me dear dance BCCI. I dance here me din CCI ma mudi matemno, medamasi. But adiaba kwabeya me yan say. Most stati di matem me pamacho. Any 1 week. Se mujaya ebeyemia. Me sremo. Most stati se mudi matemno. Any 1 week. Mujaya ebeye me kra ya. Me kra kwaku ebe ni ya. Muni madie nyame afaswaye. Muni madie nyame afaswaye. Mudi matem no muni noma nyame afaso aye. Because one Oma me subscribers e kosoro. Subscribers no me YouTube gratitude because obi oma no me say what aggressive and obi okọ wonim aggressive na say mo promote me. Makama sem say Kwaku Manu na aggressive interview no and aggressive interview no aggressive interview to obi busa say aggressive interview he fa na wo. Now obi a directing say e wo YouTube Kwaku Manu TV. Hwe opa asma making etiefo ni ahwefo. First ya na muni matem no. Say obi pemia follow me dada nsu no onya hu page kro obefa so follow me o. Obi ati se Kwaku Manu aggressive interview but na wo hu ba bi obefa so a obe follow me. Ba Kwaku Manu TV. Ena me no ka say mama Kwaku Manu TV no afira ye enso me betua sika ma mo kranka sa advert we mu nyama me. Sa advert we nka mo nyama me ne enyama me tina because what time bi wo Kwaku Manu tu nyama me. Sa nkofo mo kama se mu ka papa mfa me hoda de bia ebone. But woman yanka hu se me followers do so se mo followers. Kama me ye popra no. Ne ye di agro social media no. Sebi na mu tutu kwa abrochi nko hu internet. Kama ye ne ba internet so no. Na ye ne followers no. Ye mfa di atem ne nya followers so. Ye di adwene mu do ne nyansa ani ahobrase. Ye nka se do me. Okura de me kan kye mo se mo no me mpo. But ye won kofo a omodoye. Timi ma me mo a mutumifo no nyame hira mo ma nyame nya mo kese wate. Wa wo fa fon frɛ me Kwaku Manu Nyankopɔn ye o kese nyame nso hira wo. Nyame empagya mo medamase se munya abrɛ wo me ho. Adidi atema ma sisi a no fi se mudi matem me de na de bia video bia na menya saa subscribers nse de bia Kwaku Manu TV ye subscribe me a nipa nya me ehwɛ me. But truly se me nso na me kan nipa be follow me abla mudi matem bro 500. Nipa edi matem mudi matem no nipa be follow me bro 500. Enti saa dance die papa we nti me beka hye enti na me ba se me bedim adanse a kire wiase ne Ghana se me da masese matem de die kura me ya subscribe we hwe ma dwene se mo beka ma nipa ate akọ but see nipa 500 asa beka me subscribers ho. Na see aggressive interview am de bebre Ghana for no any me the firehouse atumo me patch firehouse TV monko firehouse TV wa won subscribe firehouse TV Mr. Monko firehouse TV ne subscribe firehouse TV Mr. Mo wa won subscribe ye no monko subscribe na me the firehouse atum me the firehouse atum ma na mo kase Kwaku firehouse ba ya chene me pamacho me the firehouse ato firehouse TV enti monko na monko subscribe mame na ye ma utuo se kokum wo so no a ye nikusi echi nkobu ye nam a hwe nipa titru fo ne abrempon a edo Kwaku Manu enti die enti na ese me kodi kusi echi na sebi me kobu me nam ana me se me bullet show nyame ama me tuo me mfa nkum wo so no
na me di kusi achi ana wo pro die tire se me kodi wo pro achi na me kɔ se makorabo abra wo pro metimi de tai akunu dabi me nyɛ saa de ne da eti perform tu me funu nyanya me hyam ana biem on se Kwaku Manu ye ena de adanse die nkɔ na me bedi o se ma ama me nua no ma hu saa de we ya ne kwa se ma anya de on se me follow mo na mo follow me ayi saa mo kasa bebebe no mo follow me me kasa kura mo follow me mo fa fake account to de hwe me enti mo hwe me me hu mo hwe me mo fa fake account no nkasa e ma me na mo kan si a na me hu aye tin ma yese robot me pa che ma mo mfiri mu nko mo hwe me mo hwe me efra mo ko ma mo nko mo hwe me mo hwe me ebiem nyame adom o se me twadua ne gu kan mu de koche nkofo wa bonten ma Cynthia ma nyame nhira wo nyame nya okese nyame o nhira no mpagya wo me wo ho a o ha no obi asene me $100 o ha no obi asene wo $200 kokufa supporto emo na o de che wona woni bie no facture wo mo ebia nyame bo a ebia mekọ Accra ba na bibisa ebia next week mekọ bo ase eba ko che nipa ebia nipa 50 on de me come akura ase ma me fo no me ye Mcbrown kra no me ko che o mo nipa 50 na 100 me kwa ko che o mo emo ne anwa na me bo next week ene eba ko yesa donation no but enema didi atem ni nti enipa efi obi timi frɛ me kra obi a woni me no makura pɛ me no ma frɛ me enti saa dansi o mi nkan hye me srɛ mo mama me 1 month munya me for 1 month me srɛ mo atem didi we de ye munya me for 1 month me srɛ mo ma ya me ndu 1 week me pa ma chew munya me for 1 month me srɛ mo me pa ma chew eni die kwan so enha me eni tia me pa wo ma omo pa ma sem ne say me srɛ mo ma ne ha mo na omo di promote me page ni na ama me nyame yi nkofo ama me omo ye adwuma ma me free me srɛ mo why ma mundi obi atem me srɛ mo obi amedi wo matem ma me na omo boa me pa wo kwan bi so nyame nhira mo ene madwuma pa mo ye na ade ba akon so ne say adansi we die me kan sha na se me nsanye okay mami ntu fubi me bra panyi what mo didi matem no mo ya ye mistake bi wan hwe atama mo bedi matem be wie ne mo chi asɛn aya mo be fa me ho Obofour na mo de edi matem ba mo be wie no ewo mo se mo ye me de ba teme so ade ba kwanya me de achem se mo na wodi matem no na me se tufu ye wo me ene ye tete me maame wa anye me maame nye batan bo ne se wo ya de a enye enso no wota wachi da bi me maame nye bi da enya wo be ka kire se enye eye so be ka kire se eye but osama yeti asese nipa na ye de ne bobra mesrɛ mo me maame ne me nuanom ene mahu se sisi ade mo improve nkofo bebre because mo pese ano no dɔɔso ntino na mo magana fo hu se Kwaku Manu ye de ne ba fam this year me menye social media ayo besi na nyina nru Ghana obi kura presenter bia nu kura mpo nu ma wafrɛ me aka se Kwaku ye di watem social media omo nyina anhwe mpo obi anhwe mpo etino mesrɛ se mo na mo ti social media se Facebook de bia mo ye live se nkofo ba behwe mo mesrɛ wo menta ma Facebook live meba na me beka bibi no mafiri wasako on se mo fans no me fans mo fans no mo ministry na ma bie wo Facebook ha no esa me fans mamu ndidi wo matem tisi aya me ka se ya obi ma comment si wo didi matem so didi matem na ma didi ni pakura tem di entinesem didi natem there be wo kire na adwene se ni panna kuma mu wodome ba bibi ntina wonya ntemase na ma begino kwasea aboa wagimi dabi eni se ye yes hade no wo de wo di matem aye me meji atum se obetimi adi matem because media minim se ba bia medi meti bewura no saa na mehu ampa so mehu na me pe bibia temate ba wo mu so mo ye wo fans saa fans na na behwew se de me ka se sisi menya 1k saa nkofu kuro ya na behwew na wutimi subscribers uka se me ka se menya nipa 2k menya nipa 3k menya nipa 4k se wudi du o matem a ebedu mrebi no unye nipa 100 kura ma mo mehwe wo etimi srew eni di o fans atem
Anye se bedu me bi nipa beka se wa ye mere. Sisi ade wo ye video nipa nhwe me sremo. Me bi kotodwe sremo. Wo se me se me be pankofo bi achew. Wo anso me pa wachew. Se me srew. Eni wo followers atem. Eni wo fans atem. An munim sika pro. Munim se de pesika o. O se Facebook wa me se dan kasa bebre. Me du be ko YouTube. Aho na me no mo bedi nkomo. Aha de me yitumufo advice. Ti mesrem me pamachew. Mesrem. Na obi timi didi ne fans atem se ahyewo ni kwasia abo se menua ba o se menua be me ya o ma comment ye wodi matemi na me didi na tem sesei eye sa na akwete se sebi ya ntetew mamu ndidi atem mam me de mu betimi aye me mu de mu nya me de mama kwa mu nya me pa ma me kra ho ma no ho so mu nya me step ye be na mo ye no so aye one way me mpesa eye ne ye one way dodo odwan wo court ena sikadro do mbeka ti abrem bia sikadro ena wagimi wo ye kwasea na wo ye sei no mesrem saa eno de munyai maka ache ade ekra na kan asase mu ade na se mo akra mu ni sources bi ade na de mo yim onti no mesrem mo mpensem amu oduna Ghana fo anye munye de endi eno beboa mo mesrem mamu ntoma dofo ntontwene mamu fa me ho ahyi eni di mo fansa atem mo menteni saa de wo ye o na mudi matem mu mfa 1 year ni matem mo de boso me pe mama mo boso me pe na mo de bedi matem enti se wo wie ntokwa we wia enti wo twese obi mehwe wana wo wie me ntokwa we wia enti wo forso se wo fans mehwe wana enu advice am sade mamo yes medamase e de twa to obiem wo me insurance ni nyina wo mtrim because mo penkase bia me be na interview sisia papa wo sere wo se man sanso amfa bu amamo mo fa nche me man fa bu amamo de tia man fa bu amamo se mo fa nche me on de sade o de man nya de se woni obi kuntokwa ho na nipa ne se won fiu and show respect se woni obi kuntokwa na nipa kro ne meka bi na de bia wodi nipa na tem na nipa ne nka bia no kwasem man show respect me pacho yo no ha mate man show respect on say ese ka mo kan na mabeka but manchire bu kura se mo kan me meka bi no manchire bu on de manya ade mo fa nchem de ntia manya ade ne se en se obi didi watema nipa ba akofo ntime nkontokwa nipa minu na ekwa na amiensa ne nan ba de bia ne ade chie bia mo bedi matem na me nka bi nkyire mo a eno so man show respect esa ntokwa no so enye de eno de enye de kura mo fa ncheme ena yi asema na kambeka nka me ko kasem fufuri efense yi asemo so hu hia o aha ebiem soso no se mo ye me a ma hu se mo de nkofo bebre ye mfa to nkofo o mo no kwasem se nyame anim na me twa ntro de a me hwe mo da but obi etimi screen no de asene me what you say like obi timi video light one no de asene me pepa macho montie aya me hwe bi se obi ka se obi wo sika se me na obi abobra se me na obi wo sei tmani bre obi a aya mepa macho se monfa mo amo ho nye mfato ho monfa mo amo ho nye mfato se Kwaku Manu abobra se ho me wo sika se ho sense wo ko obi fie ko fa obi abusuani dia betoto me ho no monsusu nkonko ofuo fie wonso wo ye bema ne bi wo ye oba ne bi wo kwa brochie 15 years ni 10 years ni 7 years ni ade na wonfa wo de mfa toto a de bi obi fie na wuwura akofa obi sikani a wo ne fie de betoto ho sipi ne ka bold se Kwaku Manu mi wo sika se ho Kwaku Masi dan se ho Kwaku mi wo sika se ho fa wanka safa ya ho fa toto ho na sense wo de nkofo de na etwa mpoa no why ti medamase ene mafutu a mode amame ma follow Ghanaians we Asamoah me ba ya na me se me na mo beche eti mesre o ma mo do me ni nyina na afutu amode ma me de me tie afutu pa o ya tete me ya nye me ya tete me pa se me ma me ni agro Facebook me ntime ma me fie se nka me time ma me fie a ana ka me ye life we ya ka me ma me ba be pa maso se me time ma me fie a ana ka me ye Facebook live sia ka me ma me ba be pa maso ba me time ya me fie eti de me ma me so nye obi o social media person
na ka wa pama so na me maame fo bi o moti aburo chire ni ade no obi timi frɛ me o pama so mo phone so Kwaku men kasa biem ma on se men kasa ai but no ma bi na ye na me tentre wo mo eti nyame bless mo Nyanko pon hira mo nyame bless mo unim ayi a unim ho aho sere wo ye be ma bodin wo kwa aburo chire ache wo si Kwaku Manu e me wajapade sin wo me wasika sin wo me wajapade sin wo wo ka we nyina ati wi a na ma betu chama memfa obi fie emo obi din bawa wudin ne wi a yen start na yen show ne kire na me so men kire ne hwe do be ye mere eti mesre me ma social media nye de keke na yen kasa gegegegege ene no kwase interview ma yen interview pa menya driver ni no so ne na kasa menya driver ni so ne na kasa me bra mo evidence bia no me de beba na me de abra mo tinya me nhira mo hwe atitru ni abrempon amo ha abadwemba ne nyansafo amohwe me Nyakopon onhira mo ne mafutu wate yese se kontompo ni uni kontompo ni bafudua mane ni kan na nifrafo mienu miensa na ni etu kwan a amenemu no moto se woni tamfo a wa wo hwe me kope bi wate watamfo be ma wadwenu abie but mimi advice am de buy no so no papa 1k advice na me de buy so true advice no amani pana pa achew we kire se nyansa na ekasa no ma mo se mo do no so na mu pia na koto nsohwem mu pia na konkukuo mu pia na de na court ni prison mu swati ase but me na me ye ne tamfo na wo hu se me ye tamfo no enne me na me beka saaye ma akora no enne sebi wotima be papanyin na chew enti se matima ye we ya na se wudidi matema fa me ho be me pa cho ma me last song DJ Kwaku Manu ma wie panyin kase bi time chiesem kwa ni interview enti me srem last one we anyu ma twato uye mi toast amen dieba bikonya mi fie na se wonti asia me komanim na se mi hu ye wahia menya me dofo na se wonti asia onyame ashikami na se mi hu ye wahia eni asumesi eni ewubewu Obofour Obadina na so ti asieda onyame shire nipa na washira no muntu mi miodo munumanyi na bayekwa eka opinko na kamani maguase pemi seye mu bebro nzimuti mami njimeni misimuti mami shamata di baby forget hey ani emubewu Sentigana nyede akeka magana nyede biemwate badumai eyewodi abeje mekuru ya odi abeje mesika ya odi abeje medi ya odi abeje hey azimesi eyewodi abeje ni yashai obon sam nyumeni na beye haya mepato hey Jesus bet na say obey one word ma obon sam nyumeni na beye kwa apenfo nyumeni na beye kwa akosi nyakonyum no akosi nyakono no tie Yesu bet na say obey na one word ma apenfo nyumeni na beye kwa mikonya mifie na yemoya ni asui na shiobi ebeyam ya ani ebese Udina from ebeyam ya eduma ya ye tini pepepe menya wale pa tini pepepe mawa fami hua tini pepepe ani ebese ubesuale ewate Timisra mo se ne ba ma obi edin awa rain side na ekọ aduana so no ye fast this side ha no ko table na we inside ho no
Aha, you want to call different setup one. Oh, we be a no na job one. Why? You fast. I want be doing temo. You quiet adwuma pesika. Ade wo wi ase o sre Nyanko no do mo bo abi ni say, papa, o fa akoye wi no. Okay. If na wa aba. Nyame hira wa sa. Eh. Okay. Nesaka. Wow. Nyame boafo. Nice one. Okay. Yebo nyame mpai. Nyame tiase. Yeah. Yes. Nyame tiase. Wow. I ask him. Me sane out one na. Nyame sunshira won. I say aggressive there. Amom dey dance also na doso. Etimpa show me koye adwuma. Me da me maame ma se me da obi ase me sremo. Ma ye di matema ha mo no mo fa nche me wate. Na me ana makoka aba. Me ana makoka. Eti me sremo me pamacho de enti ameka se me be pamacho nse. Efi kwa na me be tum, me be sign contract ne foforo. Umbetimi ase di matem. Me ma kisho se say in case e dini ko for mo like omoma me dini ko for mo side na masabe win no kakra bi na o masa ahye mo kena because na say yes o maja ka different topic eye me ya say onye fe say mo kama asem na mo ja akoko obi foforo me pese Ghana ye nyina aba me nchen eti me sremo me pamacho ma ye di matema ye mo ya no me sremo mo mfa nche me pamacho mo say me ba ma mo bi edin enti no mo nya me for 1 month ni dru dia na mama ya say hu na ma be san contract foforo medamasi nyame onhyira mo na onyam kese adomniti amen bye bye bema aha say ai mani koto show man ai oba me de bema why na o say catch us on talk credit mam sisi ya why Vodafone no o say ntimi anye we no ai why there be ono kwa 1 to 10 cedis why yes Voda why ai why okay why we there be menfa table nko said the setup na o dua na se no we akunya na ai we akunya wo okay to me paying for we dey mesremo we aggressive interview nko for we kire sem ye wo mo na monya bi ehwe me pacho Kwaku Manu TV subscribe ya no subscribe ama me Firehouse TV the Firehouse akotum series no ya the new one Mirabobe no Vivian J mu nyina wo hotel mu nyina wo monko na monko hwe Firehouse what you say nko enjoy mame na Agradaa bless mo wonhyira mo me invite wo bibia wo time wo hanko nko hwe bi mame medamase bye bye thank you for your portion my follow Ghanaians this is my topic I'm finished bye bye nice one